Pemirsa Kota Denpasar, keaptiang Gayang Tetiga Genah sane mepaiketan sarang toya selami kunjungan delegasi World Water Forum Warsene Mangkin. Tetiga destinasi sane ke Gayang inggih punika Subak Sembung, Embung Sanur, Miwah Tukat Bindu. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara Mausang yaning kunjungan puniki memargi nanging pemargi nucap anutin perawartakan nyani. Denpasar kaudoang ya gayang tetiga genah destinasi sane mepaiketan sareng toye. Manut dane nenten wenten pamidabdab khusus ring tetiga genah destinasi inucap santukan dani kayun nyobiahang antuk alami. Rencana kunjungan sane sadurung nyane kali 21 Mei rau mangkin kalingge tanganin pemerintah provinsi sane mangkin dane durung uning jantan indik kunjungan delegasi. Selanturnya nih TPA Sung, sane pun daweg galahi lintang sampun ketampenin becik melarapan ngirim lu ketabanan selami WWF tur indika inucap sampun kacumpuin Bupati Tabanan. Cita Maya Palipos Nguningayang.